tuni Kuki news bezo se na bon chaven lim na hi win zan hi chun boy na zi in ima anaki bolman ta point go ti langa mithi anaki del zi chun ima anaki bolman ta point hi jong le igam sungo wa thil so hal khat ho tuni a jong hi update neu khat hin bol ket no hitin tuni hi Mars Hachaina ahitain 31st March 2026 ahitain tuni hiala hi jing ni ho hungen lang le April hung kit peiding ahitain imas sangova hung thung ding 2027 na hi election hung ding ahi in hichibana jong chu tu le tu a hi 27 sunga Manipur gam sunga census tha la na dinga jong hi meite ho le tangkhul ho hi aboya boyo hi chen KHOMPIU melong hoi boywa Kuki cha te hi I ati le akisu boy thein hi chiwa hi jaw sa lo na ding te to gon akinei theidem ti hi pan ala jing wa hi alang khana cho e ho chu Manipura jong ki thanom talo ita cho census hi hen government hen ep hi jong le atuma ki vai po ding ti pa chu I thu mo a hi in a hin la tu le tu a hi government in zong census la na dinga hi to gon ho hi amazing over hi ta chu transparent ta census ho hung ke bolding 2027 ting la election ho jong phateta chal ha thei ding a hi ti hi government in mi pi alhamun khat jong a hi in tuni I topic deu a hi la meite CM in jong tangkhul ho mi li ki thana chunga chamna a theina dinga hi thumna anei ti ho jong mo hi in chole lam ka jong hi phat so ta ADC phateta na function lo hi chin chunga hi ADC tha khat inei ta ve ti ho jong hi mo hi in hi chung chang ho neu cha hin sei de wa hi amasa penin meite gam sunga sei la han meite gam sunga jong hi amasa ai sei ma bang wa hi ni chenga hi thing noi ke mando hi jing a hin to a jong hi mon chom district chom a ko na hi combine operation ana bol lovin a hi le hi chiwa jong hi thing noi som le sagi lang ana mando ovin mancha tampi jong ana mando vi ti ho jong hi mo a hin hi chiwa ke koi hoi mo a lima ata dan wa hi in nga hin la automatic thal ho tampi jong hi amando ti ho jong hi kimo ai alang khat langa e ho langa kona news event kit na hi lechon e ho le meite ho ki hit naw hi piam da meite ho akimat chengol le thing noi to thal to kimat thaw a hi in e ho hi kimat tingol le number 4 ho po ai lo la ka ni ho po hi chi khamna thei ho a kiman ngen to bang hi win hi chi hi inam sung ha sam na khat le inam sung min ngo na abol na hi chi ho ahung di zi na pa hi chi ho a ko na ki mo in to a jong hi ka velo chun 4.66 lakh stock ke man tha hi ti a hi in hi chi wa ke man hi Guwahati a zan hi masa chu ke man a hi ta in ama hi amin nem nei hol haukip akiti in kum som ni legu mi mod bunga kon kampo pi district a ko na hi ti jong hi pateta ina ki zi ni chu ho hi ivet ting le inam sunga hi khamna thei ti lo hi sum hol na ding adang het lo hi tam ti hi lai do nom hil a hi tain ivet na hi le e ho Kuki cha te hi pathian ho ka hi vi itiven a hin la I pathian ho dan ho hi ivet ting le hin I pathian ho dan to I chon dan pau hi ki to lo hil hi zi a jong hi inam sung dam thailo I gam sung jong a hi ding banga hi thailo a hi ti pa hi I het do thailo pau hi lungdon ki sa in hi zi chun hi chi hi kanam mi te ho a hi thei ham ma nelowa thiding hil hi lowa hi le hi chi ho a business bol lowa jong hi sumle pai hol na ding THILPHA tampi a hi chi ho zo chu I ho I bi to ki to a hi hin kho man go hi tin THILPHA lo ho dal halo hen I gam ina ma ting le I in sung a ding jing a jong dam theina zo hin ti pa chu iga phondo wa hin tin chule Ukhur district langa tanghul ho le tanghul ho ki tha to na
NSCN hon Eastern Flank ho hita chu ambush anabol wa mili akabli na chungwa hi tu le tu aljong hi boina sangta na lai hi in mi pi tangkhul hoi lung hang wa NSCNIM ho office ho jong he halvin ai in ho jong a su set pe win a office ho wa furniture za chom chom ho a hi in tui atun now syntax ho a hi in hi ho jong hi tampi asu se win tu ni jong chu total shutdown a bol lovin muntina hi mi pin ki phin na nei win NSCN ho hi chi to banga vai ho ma older pe ho ke ho kalung kim po vi ti a chu na sata ki phin na hi an chil ha jing ti ho jong hi mu a hi in hi chi a ko na hi mi tampi social media a hi lo sei loi tampi o movin a hi THEI la kanam te ho inam sungdam theina dinga hi thuta a hi lawai la thudi a hi vai ho mova thil jong hi het chet lo ho hi post da le hen igam sung inam sung ki to na hin tin eya dinga jong THILPHA hi dinga hi ti pa hi iga phone theo hin tin tu le tu a jong hi amasa jong chu ka saitan NSNIM ho hi alang pi a Nagaland lang ho jong zaw a hi in Senapati lang ho jong zaw a hi in mun chom choma mi zaw khom a hi na hin la Eastern Flank kiti lang ho hi alang pi a tangkhul ho tabangen a hi zi chun tangkhul ho hin tu le tu a hi agam sungu wa NSN zo se hi su thin ding hi chi NSN ho tup le doi ho hi I ma cha akana na poi ti langa hi panguwa na sata ki phinna neu a hi in tu a hi Tamenglong district langa jong hi ZUFO jong hin dodal na sata neu a hi in evet na hi le chon NSNIM gam hi hung neu deu da na hi kimu a hin hi jong le mi tampin zat social media mi lung hana dinga comment ibol ho pa wang hi ibol lo divin kanam mi te ho kain ti min hi chi chung changa hi ukhurlanga ki kap to na ki tha to na tangkhul ho la a je a hi Manipur CM pa in jong meite CM pa hin agam sunga boina ho hi suthip ding le khat la khat to khoma chamna sim na dinga jong hi nge na anabol kini ti jong hi mu a hi in meite ho jong hi tu le tu a hi apoya boy wai khat lang jong force ta a bol thailo a center force hi a state force hi jing jong le hi chi ho na san ge jong mang thei talowa amina popular government henlang amina state government jong le function ta thailo hita chu ato ding bang tong thailo government hi handicap to bang a hin Kuki cha te chen na ala vai hom theipon tangkhul ho chen na ala vai hom theipon milong ho chen na jinga jong vai hom theipon amei te chen pi ho chunga jong hi vai hop na ta theitalo aji chu koi ma chan government hi ta san na anei zo ta lo je wa hi tu chunga CM pa jong hin gamsung ki to na ding gamsung chamhlat na dinga hi panna sata la wa nga hi koiman thula jong nei be se talo a government jong hi handicap to banga hi do a hi tai ti pa chu he thim na diwa iga sei be ken wa hi in chule tu ni chun jani chun news ki mudan dung zuya chu hi le UZO general headquarter 2026 apana 2030 chan geya lam kai tha ki hlen ho jong hi ana nei ve ti hi mu a hi in hi chi hi UZO ho ki lam kai na dung zuya chu 2026 masanga ana lam kai ho tam akichai pha na chu election tha ana nei wa lam kai tha general headquarter a dinga hi lam kai tha hlen na ana nei vin a hi le hi chi wa hi president dingin pu thangjamang mama anakai ki ne ti a hi in vice president dinga hi ningchin lam ana hi in general secretary dinga hi s nengkhan lun a hi in joint secretary a dinga Felix Sian Mon Thang a hi in secretary finance a dinga hi zone hau lam lien a hi in treasurer dinga hi thangson khup a hi in secretary home and organization a dinga hi
ginzathang ahi in secretary external ading ahi chin khan pau ahi in secretary custom and culture ading ahi ngam khan thang ahi in secretary literature and youth affair ading ahi s haulin kap ahi in secretary information and information ading ahi secretary information ading ahi Joshua M Samte ama lendo ahi vi hi chi ho si hi tu chung UZO general headquarter a kona 2026 apana 2030 chan gaya vai e hopi ding la e lam kai ding ho chu ahi e ti chu UZO general headquarter a kona het sa na dung juya chu in phon do wa hi in ama ho se hi UZO 2026 apana 2030 chan gaya e vai po pi ding ho chu ahi ti chu in phon do the wa hi aban kit a hi lam ka khopi hi alhang pi a hi ADC hoita na function talo izakai ki bol ho zo se jong hi ADC hoita function thailo je a hi hi ta chu izakai na to na ho zo se abang khai hi ta chu jing mo po na zo se DC chunga hi an ta banga hi a hi na hin la tu a hi DC pa hi talo dingin ADC a kona hi ADC jong apan mun phateta hin la gamsung khan to na ding development za chom ho jong ibol nom vai le tu ai phateta apan ila thewa hi tai ti hi iga ke sa hin tin hi chiwa ADC tha a hung pang hi a hi le pu en so khongam bai te ama hi ai in MCS in CEO ADC lamka ama hin tuni a patna chu in charge si akila pai pain chule hi chi in charge a hin la kipa pi na zala chu CSO chom ho zawna a vai thun na mai cham sim na ho jong anane win hi china a chu Reverend Lun Kholen bai te in moderator MPCS in taupi na ho jong anane in ngeta chu mai cham siam zo a hi ti jong chu iga phon theu hin tin hi chi lamka in ADC tha akinei chunga hi YVA a hi in Kuki student organization sangai block a hi in YVA sangai block ho a hi win ama hon jong welcome notes a hi lo le congratulatory note ho kipa pina thupon ho zat a hin boluvi ti ho jong hi mo a hi in hi chi to bang hoi i hla sam na ta khat wa he ne ho hi thil khat ahung teng le hin kipa chat na ho hi alina pana niau chan ge ai ki ngai cha hi in a hin la inam sungu vai kipa chat ta sanga hi ki sei set ki dem to zo hi thanom jiwin hi ji chun hi chi to bang ho hi pan na sata ai la wa igam inam sunga izat mi chan pin panmun atha a hin mu a panmun tha a hin to pha ting le hin hi ta hi ikipa pi jingova itil khau jing di wa hi ti jong hi kaga sainom a hi in khat la khat ke eng sit na khat la khat ki thang thip sanga khat la khat ki to sot na khat la khat ki tho khom zo ding hi to gon inei di win avelin kanam mi te ho kain te min tu ni a pu so khongam bai te in ADC panmun ahin la na chunga YVL KSO honjong nasata ke pa pina thu ahin phongovi ti chu iga phone back in wa hi chi chan chu tu ni chomcha hi jong le Kuki news mangcha igam sunga thilso ho he team na dewa iga phone the ho hi chan chu hin tin tu ni Kuki news sen ve a hin ngai ho zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha ven pathen in phat thei na bu jing taw hen